Ndagusoje kandi ndakwifuriza kugira igitondo cyiza cy'umugisha n'amahirwe kuri wowe uzindukanye natwe. Iyi ni Inkubi Media TV ndetse na Inkubi Official TV uteze amatwi, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya. J'aime tout le monde. OK? Maintenant la situation en Israël pas facile. OK, l'entraînement fini comme ça. C'est un petit problème. Et maintenant tout l'instructeur retour. Et tout le monde go la Gomba, combattre la Gomba. Tout l'instructeur ici retour Israël, combattre Israël. C'est la même chose. OK? Vérifiez. Tout l'ennemi, tout la M23 terroriste. Mort, la Goma. Moi avec Captain Phil et tout l'instructeur vérifier ça à Israël. Toyokani? Toyokani? Bonne chance. Nyuma y'induru n'igitutu cy'itangazamakuru, umusaza Barafinda bashyizwe bemera yuko bari bo bamufite mu gihe bari baryumyeho bagaceceka, ariko uyu munsi wa none ibyo bigiye kujya ku mugaragaro ndetse no ku karubanda mu buryo buboneye kandi bugaragara. Muri make Amerika ikungahaye ku madolari, Kongo ikungahaye ku mabuye y'agaciro n'ibindi, u Rwanda rukungahaye ku bwicanyi. Ibihugu birimo Ububiligi bikomeje guca amarenga yuko bishyigikiye ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington ndetse n'imyanzuro yose yafashwe n'umuryango w'abibumbye ndetse n'ibindi byose bikubiyemo hariya. Bimwe mu byagaragajwe na Maxime Prevot mu nteko nkuru y'ubumwe bw'Uburayi, mu gihe Nduhungire yahaye gasopo intego akayibwira yuko nta burenganzira ndetse nta n'ubwo izigera bwo kuvogera igihugu cy'u Rwanda. Nyamara Belgique est sensible au drame qui s'y déroule. On a pu saluer les initiatives de médiation politique de Washington et de Doha, mais toujours est-il que sur le terrain, la situation est pire que jamais, extrêmement préoccupante sur le plan humanitaire. C'est une des raisons pour laquelle nous avons poussé avec d'autres collègues pour que cela figure à l'agenda de ce jour. Je m'étonne d'ailleurs que ce soit seulement la deuxième fois que la situation à l'est du Congo soit traitée en l'espace d'un an. Ça ne peut pas être un conflit oublié, c'est un conflit pour lequel l'Union européenne a aussi un rôle à jouer. Et donc, nous devons, à côté du processus de médiation politique que nous ne souhaitons pas parasiter et qui doit, je l'espère, aboutir à de réelles solutions de cessez-le-feu et de paix, plaider pour qu'il y ait à nouveau ce retrait des troupes du M23 et du Rwanda, que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC soient préservées. Mais l'urgence pour le moment, elle est à l'action européenne pour résoudre la situation humanitaire. Une femme est violée toutes les 4 minutes, un enfant toutes les 30 minutes. Et donc il est urgent qu'on puisse notamment réactiver l'aéroport de Goma par exemple pour délivrer massivement cette aide humanitaire, qu'il n'y ait pas de doute, il n'y a pas de volonté d'un usage militaire de l'aéroport, mais c'est vraiment un des éléments sur lesquels la Belgique va mettre l'accent, c'est l'engagement européen qui doit être beaucoup plus assertif, beaucoup plus large, aux côtés des populations qui subissent depuis bien trop longtemps les affres tragiques de ce conflit. Nguhaye ikaze mu buryo burambuye rero. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho, ariko mbere yuko ninjira muri izo nkuru twabanjirije, reka mbanze mpore kuri iyi nkuru y'akababaro n'agahinda ay'inyeshyamba za M23 ku mugoroba w'itariki ya 29 hagana ku isaha saa 12:45 barashe ikibombe gikomeye mu isoko muri Sange, mu isoko rya Sange rwagati. Ngira ngo abari kuri WhatsApp cana ako kanya mwahise mubona amavideo, mwahise mubona amafoto, bamwe bacitse amaguru, abandi amagufwa arasohoka, abandi bamenaguritse mu buryo bukomeye cyane, bombe yabashwanyaguje. Amakuru yagiye hanze akavuga yuko izi nyeshyamba za M23 zabitewe n'uburakari bw'ibyo zirimo zirahura nabyo mu bice bitandukanye. Ahangaha rero bakaba bagiye gutura umujinya bagakubita amabombe mu baturage. Ikintu kiba kibabaje kinerekana ububwa. Ubu ni ububwa rwose. Umugabo mbwa nyine ni ukunguka abaho, ananirwa guhangana na mugenzi we ngo bahangane, yarangiza akajya kwitura insina, ibihuru, amabuye, akasanga nibyo arimo arahondaguraho imigeri, nyamara uwo bahanganye yamutinye, yashwekuye, yamusize. Perezida wa Togo ari i Kigali, azanye ubutumwa buremereye kandi navuga ko ibintu birimo birabera i Kigali birimo biraca amarenga atari meza yuko hari ikintu kidasanzwe gishobora kuba ku gihugu cy'u Rwanda.
ni nyuma y'amagambo yatangajwe na Olivier Nduhungirehe agaragaza yuko ngo inteko y'ubumwe bw'Uburayi ayihaye gasopo ko nta burenganzira ifite nta n'ubwo izigera igera kuri Repubulika y'u Rwanda. Ibi bintu abivuze yiremereza mu gihe mu minsi ishize ari we wari urimo yabicikirije hano kuri Twitter, agaragaza kuri Twitter cyangwa kuri X, aho yari yagaragazaga yuko ngo abantu ngo bakwiriye kujya biyoroshya ngo mu mvugo z'ibyo bavuga, none ko ahamagarira abandi kwiyoroshya wakarushaho kwikakaza no kwiremereza nk'ibuye. Bimeze bite? Ibi ngibi nabivuge, kuvuga ni kimwe ariko ibikorwa iyo bije byo bihita bishyira mu bindi. Icya kabiri, kuba perezida wa Togo yaje hano i Kigali, murabizi yuko ari we muhuza mu kibazo cya Kongo n'u Rwanda, uhagarariye Union Africaine. Ni ubutumwa bukomeye yazaniye mugenzi we w'u Rwanda, nubwo abantu babifashe nk'ibisanzwe, ariko njye ndimo ndareba korosi zirimo zirakorerwa hagati ya Kigali n'ibindi bihugu byerekeza hano i Kigali. Abadiplomate barimo baraza, barimo baraca amarenga, navuga ngo barimo baratanga umuburo uheruka, barimo baratanga amahirwe ya nyuma kuri Kigali ngo yisubireho, ifate umwanzuro bigishoboka, cyangwa se ibizayibaho izabyirengera. Burya mubabona hano ku kibuga cy'indege cya Kanombe, ariko burya ibintu biba bikomeye, ntabwo biba byoroshye na busa. Kimwe mu bintu biriho rero ni amakuru arimo arajya hanze avugwa yuko kuri mwabonye perezida yahinduye bamwe mu bayobozi, ngira ngo mwabibonye, harimo abiperereza, harimo muri perezidanse, ariko Kabarebe buriya byagenze bite? Abantu mu bisobanukiwe neza muze kutubwira. Kabarebe aracyafite umwanya muri perezidanse cyangwa bamusetuye burundu? Muze kubimbwiraho neza, nubwo nabonye mu bavuzwe atarimo, ariko uyu musaza ndabona arimo arabyina zivamo, arimo arabyina umuhamirizo wa wundi asohoka muri perezidanse, bamusohora gake gake bamwera imina. Ibyo ntabwo bimeze neza. Reka nigarukire ku ngingo z'ingenzi twatangiranye. Ndahera kuri iriya ngingo y'abari abazungu. Bari abazungu, uriya muzungu wari urimo uratereninga FRDC, ngira ngo ni umunya-Isiraheli, mwabyumvise ururimi arimo arakoresha n'uburyo arimo aravuga. Kimwe mu byo yavuze rero, yababwiye ati imyitozo irashoje, imyitozo irarangiye, ubu ngubu rero mucunge kandi mucungire hafi inyeshyamba za M23. Ati tayari mugende, tageti ni umujyi wa hehe? Ni umujyi wa Goma. Ni umujyi wa Goma, mucungire hafi. Ati kandi muzamenye gukoresha neza imyitozo mwahawe. Ati nk'uko twarwanaga muri Isiraheli, nk'uko muri Isiraheli byari byifashe, turwana na biriya byihebe. Urumva niba yavugaga ibyihebe byo muri Isiraheli n'iza Hamas, kandi M23 murabizi ntiyanakwigereranya, nta na kimwe cya 10 cya Hamas ifiteyo rwose. Hamas yo murabizi ni ishyano, nayo ni umwe mu mutwe. Urumva umutwe uhangana n'igihugu nka Isiraheli ukakibera beza, ntabwo Hamas wavuga yuko imeze nka kuriya. Arangije avuga ati rero, ati nk'uko twarwanaga mu bitero byo muri Isiraheli, ati nka kwa kundi naberetse, muzaba ariko muzarwana n'izi nyeshyamba za M23. Mvuye aho reka ngaruke ku musaza Barafinda. Uyu musaza reka nshimire, navuga ngo reka nshime isi ya none yazanye ikoranabuhanga ririmo za media, ririmo za YouTube, ririmo za X n'ibindi nka za Instagram. Ni ibintu byiza cyane. Iyo uyu musaza ataza kubaho media ngo zivuze induru, zivuga yuko yaburiwe irengero, zivuga yuko yashimuswe, Barafinda ibyo byari kurangirira hali, ari kuzagenda bakamwica urwikise, yari kuzapfa nabi. None uyu munsi wa none, nyuma y'uko itangazamakuru ribisakuje rikabishyira ku karubanda, bamaze kwemera yuko bamufite. Kimwe mu byo barimo baragarukaho, ngo baramushinja yuko ngo yakwirakwiza amakuru ngo yateze impagarara ngo mu baturage. Ukuri kw'icyo igihuha yavuze ni ikihe? Ko yaravuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ifite biriya, ngo ikagira biriya, u Rwanda rukagira biriya, nicyo kintu kivuga yuko ngo ayo makuru yateze impagarara? Ahubwo ni bya bindi bavuga ngo ukuri kuraryana. Ukuri kuraryana, none arabizize, ariko niko bigomba kumera. Icyiza njye nashimye nuko itangazamakuru nyuma yo kubavugiriza induru noneho beruye bakagira gute, bakabivuga. Kuki imbere hose bari bacecetse? Kwari ukugira ngo natagira ukoma, natagira uvuga, bizarangirira aho ngaho nyine, byari kuzavuga yuko yaburiwe irengero. Ariko
ndashima Imana yuko ngewe no kuba babyemeye ubwo binabashyiraho igitutu cy'uko uko babikora kose bagomba kuzabyirengera ibindi bizakurikiraho bakavuga bati twemeye ko tumufite nihagera n'ikibaho kindi nabyo tugomba kuzamenya uko tuzabyisobanuraho nubwo ntavuga ngo wenda hari icyizere navuga ngo barabuze guhita bamurekura cyangwa ngo bari buze guhita bigira gute ibiri buze gukurikiraho n'ibyo ndabaza kuba mbireba namwe muramubireba ariko icya mbere ni uko twamaze kumenya yuko n'ahari babyemeye ko bari bo bamufite ubwo icyakurikiraho nacyo bakisimamira cyangwa babyirengera.